yun? Ngayon na po niyan, meron na po. Meron ng laman yan? Pakitanong na lang po sa mga nagsiserve, yung mga CGC doon. No? Kasi kasama ko po yung asawa ko, may sakit po kasi kaya nagpunti siya. May sakit po kasi siya kaya wala kasi pero meron po, ma'am. Alam ko po, meron. Pag nakasindi yung ilaw, kaya lang hindi nakasindi. Hindi nga po eh. Meron po yun. Diba? Pakisabi. Alam, alam kaya, alam bit, alam mo. At yun. Pakisabi. Di ba online? Online? Hindi yun may class yan. Maya payabak po, brothers and sisters. Yabi talaking misang iti di makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari sa Santa Cruz, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Joanna Santos, Ropina De Leon, Claudio Sicangco, Beatriz Sicangco, Miguel Sicangco, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Lorenda Cubo, Freddy and Ferla Pacho, Iris Yabut, Jean and Alex David, Johnny Joseph and Maro Pacho, Mr. and Mrs. Jerry and Lisa Dison family, Dan Ison and family, Rosa Canlas and family, Manalo and Ferlita Lopez and family, Joanne Marty and Maribeth Lopez, Maria Nazaret Lopez and family, Merly Briones and family, Romeo Fineda and kids, Angel Pangilinan, Agnes Malyari and family, Vicente and Priscilla Marquez, Rex and Frida Villanueva. Para king birthday prayer ng Adrian Barco, Merly Briones, Aaron Nicole Briones. Para king kapagnasan dari Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Erlinda Gandula, Kelby Gandula, Curzan Gandula, Luz Pineda, Chu Chimbian, Yolanda Yu, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Adelia Sunga, Amelia Manalili, Therese Manalili, Caitlin Dizon, Dizon family, Petronila Dizon, Gabriel Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Dario Abawang, Tanweco and Enriquez family, Rogie Enriquez, Mark Kenzo and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Raymond Arcilia and family,
Abel Tanueco, Myla Malonzo and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith Enyuto Yoshida, May Sonido and family, Alice Eugenio, Joray Franco and family, Ernie and Resi Laksamana. Pangadita ala naman po King Malagwang Kapaldanan dari Freddy Facho, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ivay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Gloria Deirit Capuno, Mark Francis Carbunco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Erin Chamson, Adelpha Angeles, Jerry Dizon, Petronila Dizon, Gershel Cruz, Ronald Paroli, Avela Constantino, Don Manolo Lopez, Ian Allen Constantino, Edwin Gomez, Michelle Garcia, Danilo Tolentino, Bernardo Corpus, Ariel Policarpio, Alden Lacson, Sani Malit, Elsa Limhoko Hujun, Abel Tanueco, Rolino Tobias, paraking safe travel ng Florenda Buco. Pangaditala naman po rin kaladwada ri Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Harold Thomas Lim Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Tolentino Cordero, Eddie Reynaldo Cordero, Rufino Santos, Anastasio and Loretta Macabali, Elvira Dizon, Ricardo Castillo, Yolanda Adan, Eva Azahar, Maria Adan, Emilio Antonio Dunca, Alfredo Aizon, Amelia, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Elisa Cortez, Brigido Cortez Sr., Gabriel Coronel, Wilfredo Reyes Pelino, Mariano Maximo Dizon, Ading Castro, Laura Mendoza, Orlando Deirit, Pablo Tan, Rogelio Lacson Sr., Anastasia Sakuma Macrima Lacson, Diosdado and Clara Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Edmond and Rebecca Tanueco, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Nimpa Pangilinan, Esther Tadeo, Johannes Miguel Franco, Agnes Ramos, Angel and Ines Tanueco. Pangaditala rin sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisa tamo po ngeni, Reverend Father Jonathan Bartolome.
king lagyunan ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugod tang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang memili karing adwang mikaluguran ban idawon ding bera, king kaya kang kasuywan, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ikang tikyan da bakas, ding adwa mong pakamalan ang martir, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minyetetagan kari Cornelio at Cipriano, ban matularang arapan, ing kamatayan, ginu pakalulu. Gino pakalulu. King Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa nakatamat, king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya kari San Cornelio at San Cipriano, inampang me king kekang balayan, ing metong alimbawang babyete tagan king pangatagulaling king sitwasyon pastoral, at ing pamagparati king pamipatutukang Kristo busal na ning kasakitan anggaman king kamatayan. Manano sanang ding karelang panalangin at ing karelang kasal pantayanan, pagdalara king sikanan magobra para king pamisan metong ning kekang balayan. Itingan na adwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, kimumuna ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Inke kaming panaral, ya in Kristo asinubling mebye. Makananurang asabi, ring mapilan kaya kayo, hinding mete enasubling miye. Nung iti katutuan, mga baldugan, king Kristo eya sinubling mebye. At nung Kristo eya sinubling mebye, alang kwenta inke kaming ipanaral, at alang kwenta inke kayong paniwalan. May git kaniti, mayakit ing maglaram kani tungkol kin Diyos. Uling sinabi ni king pepasubyaneng mebye i Kristo. Dapot ene pala pepasubyan mebye. Nung katutuan king dingmete enalami pasubyan me. Uling nung dingmete era subling me. I Kristo man eya sinubing mebye. At nung i Kristo eya sinubing mebye, inke kong kasalpantayanan alang kabaldugan at atiko pa king panikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo at nenga matena, ela pamiligtas. Nung inke katamang kapanayan kang Kristo para kimbiyem mong iti, itamo ring taong makalunas dili keti king yato. Dapat king katutuan i Kristo sinubliyang mebye at iya ing katunayan king ding mete sublila naman niye. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ginoo, potanging lupa mo, kakuyang tangalan. Kumat mo ko, king tula. Gino, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. O Ginoo, pakiramdaman mo ko, katuliran ingaduan ko. Kakong dalangin mirasa, king kekang panandam. Uling tao kong, mapaglinglang. Gino, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Kaya kamamaus ko, o Diyos ko, uling pekibatan mo ko, kaya kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Ipakit mo, ingalang kupas mong pakamal, o talapagligtas, ding kekang magsantong. Gino, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Ingatan mo ko ang timong pakamal keka, lalang mong pakpak, ingatan mo, makanyan sana. Lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran, at kagising ko nengabak, tula kumat mo ko, uling at yuka arapan mo. Gino, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula.
parangalantaya ing mayap a balita. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam niya ingalipan mo. Atilo kaya ka, ringamano, ning biye alang angga. Inginu manatilia kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Bintay Jesus karing balen at karing baryo. Penaral na ing mayap abalita tungkol king pamagari ning Diyos. Tinukila kaya ring 12 alagad at ding mapila na babaeng likwanda ring espiritong marok at meuluking sakit amiyaya liwa. I Maria amayawos Magdalena anong kenuno pepalwalan ding 7 demonyo. Iwana aasawa ng Kusa a miyembro ning kabinete ng Herodes. Isusana ading aliwapang babae. Deti gagamitan ding sarili lang pibandyan king pamanyaw da kang Jesus at karing alagad na. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya babak ko kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po si Tony ay namatay at nakita na lang niya yung sarili niya sa pintuan ng langit. At nandun si San Pedro. Tapos nung papasok na siya, sabi ni San Pedro, "Ops, saan ka pupunta?" "Papasok po." Sabi ni San Pedro, meron pang kailangan gawing procedure. "Ano po yon?" "Kailangan ka mag-spell ng salita para makapasok ka." "Ay, paano po yan? Kung hindi ko ma-spell ng tama, o hindi ka makakapasok." Sabi, "Ay, nakakatakot naman po." "Pero huwag ka mag-alala. Simple lang naman yung papaspell sa iyo. Yung isang karakter ng Diyos. At yun ay love." Tony, spell love. L-O-V-E. Congratulations, pwede ka lang pumasok sa langit. "Ay, salamat. Ganun lang pala kadali." Formality lang ito, sabi ni San Pedro. At nakapasok na sa langit si Tony. And minsan, nagmamasid siya kasi curious siya doon sa mga kaluluwa rin na pumupunta sa langit. Sabi na, nakayang reaction da, magnervyos la rin kalupa ko. So, tumatambay siya doon sa pintuan ng langit at tinitignan niya yung mga pumapasok. Same word, same procedure, and lagi, na-spell naman nila muling. Dahil simple lang, L-O-V-E, L-O-V-E, pumapasok. Minsan, pinatawag si San Pedro, nandun si Tony, sabi na, "Tony, total, lagi kang nagtatambay dito. Alam mo na yung procedure, pinapatawag ako ni Bossing. Ikaw muna yung magbantay dito, ha? Same procedure lang, ha?" Sige po." So, may dumarating na mga kaluluwa, sabi ni Tony, kailangan yung spell, yung love, L-O-V-E. Ayan, pumapasok. Tapos biglang may familiar na itsura, sabi, "Tama ba yung nakikita ko?" Sabi, "Itong papalapit na kaluluwa." At nung malapit na, doon sa pinto, na-recognize din nung babae, si Tony, sabi niya, "Han,
nandito ka pala sa langit. Oo, ako nagbabantay ngayon sa pintuan ng langit. Sabi ganon. Oh, papasukin mo na ako. Tapos sabi, ay, may procedure dito eh. Kasi kailangan ka mag-spell ng salita para makapasok ka. Ay nako, baka naman mahirap yan kasi alam mo naman, mahina ako sa pag-spell. Sige na, ano ba yung kailangan kong spell para kapag na-spell ko na, ay makakapasok na rin ako at magkakasama na tayo dito sa langit for all eternity. Tapos sabi ni Tony, oo, no. Kapag na-spell mo, magkakasama na tayo dito sa walang hanggang panahon. Tapos sabi, oo, sige, ano ba yung kailangan kong spell? Ang salitang kailangan mong spell ay Czechoslovakia. Obviously, ne? Ikayo po, dening tala asawa Kenny. Buriya pa nga kaya akapiling asawa king kabilang biye. Ayaw ating iiling. Makalungkot naman po. Kasi, di ba, yun yung paniniwala natin na pagkatapos ng buhay dito, may buhay na walang hanggan. Sa first reading kasi, yun po yung problema. Parang ina-explain ni San Pablo, sa mga tao Korinto, ang tungkol sa resurrection. Bala mo yung kumpinsido na atin life after death. Na itang kailangan na pang i-explain pa karela, malinawan, ining promise na biye, kaya binaning apong Ginoo. Kasi, katulad nung eksena, si Jesus, di ba, hinarap siya ng mga Saduceo. Tapos, itang kukontranda itang kayang panaral tungkol king biye alanangga. Sabi na, makananong maging posible yan. Nung, sige, subli lang ang biyereng neng bete, ating maragula lugar na may pagyulangan ka rin. Tapos, isa pang sitwasyon, sabi na, kunyari, may mag-asawa sa mundo, tapos namatay yung isa, tapos kinasal na naman. Tapos kung namatay na sila lahat, pagdating sa langit, sino yung asawa niya dun sa dalawa? O ito po yung problemanda. Pero na yung pakibat, well, King Heaven, ala nang kasal-kasal. Kasi antita na kanong anghel. At yung pinaka-importanting punto, apin itang akayabe tayong apong Ginoo. Kaya kasumangit abye, itamu kanu, ing kaya katamong pagnasan, ing akapiling taya, ing Diyos. Kaya kareta pong ating asawa, kasi may kwento, may namatay daw na babae na minunayang meting mister na karas King Heaven, panin to nani? At may biglaya. Bakit? Uling atin niyang kayabe. Maglakad la, holding hands la panitang babae. So, ini pong misis, lepita ni mister na, talagang penyer mo na. Sabi na, ang gagamo mo gano. Wala kang kwenta. Kabat, nga nitang babaeng kayabe na nitang mister. Uy, inaano mo si honey bunch ko? Ay, Diyos ko, honey bunch po yung tawag mo sa kanya. Taksil yan. Paano naging taksil? Kami mag-asawa niya, tapos pagdating dito, may iba na siyang babae. Tapos sabi ng mister, sandali, ano ba yung pinramis natin noon? Ano ba yung kasunduan noon? Na magmamahalan tayo for better, for worse, for richer, for poorer, until death do us part. Kaya nung namatay tayo, tapos na yung kontrata. Kaya honey bunch, let's go. Wapi naman, di ba? Karas banwala na po ito. Ing importante, apin itang kayabe tayong apong Ginoo. Kaya, kini pong pisasabihan naning resurrection. Ing pagkapilitan tamong agampanan, agawa, apin itang asigurado tamong miras tamo banwa. Kaya sana, detang motivation tamo, at ba't nagpapakabait ka, ba't tumutulong ka, ay makapiling natin ang Diyos. Uling eganagan ang gagawan tamo kini king yatu ating consequence king kasumangit abye. Ito pong metong may recollection facilitator kanita. At inyang sinabi, karugtong ng buhay ang kamatayan. Kaya importante yung mga memento mori. Ano yung mga memento mori? Paalala ng kamatayan. Kasi kung minsan daw, dahil healthy pa tayo, dahil mga bata pa tayo, iniisip natin na we have all the time in the world. Na, tamo pa mate, dakal tamo pa panahon. Kaya kailangan daw, paminsan-minsan, ay
mapaalalahanan tayo na mamamatay din tayo. Itaping meto nga popropose na kanita. Sabi na, King Misa na, masanting kitang part na peace be with you, palitan niya na, from time to time. Instead na sabihan mo, peace be with you, sabihan mo, mamamatay ka rin. Mamamatay. O tayo mo try, sabihan na yun kasi, mamamatay ka rin. Mamamatay. Tapos metong, mamatay ka na sana ngayon. Ita po palang kumari ng mamayad utang. Pero, totoo po ito. Mamamatay tayong lahat. Pero, in good news, mabubuhay tayong muli. At sana, potang sublita mong itang kakatamong destination, itang pangarapan tamo, itang akayabe tayo, ing apong Ginoo. O ita po yung metong kapanwalan na dapat parati tayo remind din sarili tamo, itang tukol king resurrection, my life after death. Nung doon ka rin kabisang miras king kasumagdabye, depende nung nanggagawan mo ngayon kasalukuyan, keti king yato. Kuminsan kasi masyado tayong busy sa mga concerns natin dito sa mundo, nakakalimutan na natin i-prepare ang kaluluwa natin. Ing oras ning kay puro king pamagobra, itang dengaliwa alalang panahon ba, tasimba, ning kay ni mga di, eno po makapangadi, uling sobra la kanu busy. Ing isipan da, itang karelang pamangailangan ngayon kasalukuyan, ketiking yato. Importante po, ing magobra, importante maging successful, pero lawen mo rin, nung nano itang mas importante. Importante yarin po yung kaladwa. Kasi sabi dapin, nang apala mo, aban di ba buong yato, pero king pamagkamit kaniti, mawala yung kaladwa mo. Alaring kwenta. Uling, bandang talwi, sana realize tamo, nung nanlareta talagang pinaka-importante hindi nanpansin. Lawin niyo po retang nitataningan, biye. Yung kuminsan nalalaman nila na mayroon silang malubhang sakit. Ketang puntong ita, karinda realize nung nanitang mas importante. At the point of death, ang dating tuturing importante, alalaman palang kwenta. Karinda realize into na maulaga. Wapinitang didinan panahon, oras ing pamilya, deng kakaluguran. Itang kukot nande, ing sarili da, linugod ko bang sapat? Miging mayap ko ba? Miging maganaka ko ba karing aliwa? Kasi, ita mo yung lawenan ng apong Ginoo. Ita mo yung kutang nakiyakatamo. Naning depatan mo, para king kaparang tao. E nakutang no magkano ng atipon mo, na yung ayari mo, mga nakakaraguling bale mo, yung kutang na, nang danupan ko, pepakanan mo ko, nang mao ko, pepay numan mo ko, nang lubas ko, pepay malanan mo ko, nang masakit ko, tsukuking sukulan, binisita mo ko, nanda po rin dapat kayapan. Itang pamanyaw, karing mangailangan. Itang ating concern, karing kaparang tao. O ito po, itang importante, potang mateta mo. Itang mo ing lawena ning apong Ginoo. At tatandaan niya po itang kwento, tungkol kitang Chinese businessman, bilang ko na pong best kinwento ini, na nang maghingalune, ing kayang nasa apintang ausano ring family members, sabi na, nasan yung aking asawa? Tapos sabi niya, yung misis niya, Han, nandito lang ako sa tabi mo. Nasaan yung aking panganay? Dad, nandito ako. Nasaan ang aking unika iha? Dad, ito po ako. Nasaan ang aking bunso? Dad, ito po ako. Nandito kayo lahat. Opo, nandito po kami lahat. Nandito kayo lahat. Sino nagtitinda sa tindahan? Malulugi tayo. Yan, Diyos ko. Mamatene mo, business pa rin kayang isipan. Balaan po, yung miturwanan nita na potang mateta mo, halataman adala. Ni kusing, halatang adala. Pero retang makanantalang ginamit din pibanjan kene, itang bunga derang mayap tam depatan, itang ilam mo retang pwede tamong pagmaragul arapan na ning apong Ginoo. Kaya ita po yung pagganakakiyakatamo na ma-express po kita metong kanta. Sabi na, minsan lang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anumang mabuting maari kong gawin o ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway-way ko itong pagpaliban o ipagwalang bahala sapagkat di na ako daraan sa daigdig na ito.
Minsan tamo dumalan king yatong iti. Sana gawan tamo itang sapat akayapan, lugod, masabal king kaparan tao. Bangket, potang mate tamo, pangintuliran tamong milub king kayaranan ng apong Gino at akapiling tayong Diyos king kayang kayarian banwa. Amen. Tanakad ko po. Kakaluguran manalangin tamo, king sinubing mebe Kristo, ban miragdagan ng kasalpantayanan ta kaya, at ban mipagkalubantang sikanan alub patutu kaya. Nga tamo manalangin, Ginong Jesus, paboren mong saw pandakang mikalat king mayap a balita. Ginong Jesus, paboren mong so pandakang, mikalat king mayap a balita. Para ka ring sablang obispo at pari, kambening makayapostol akaya panlub, para tila sanang makasadyang sumuyo karing maninton, pamakakasundo, ipanalangin ta, king Gino. Ginong Jesus, paboren mong so pandakang, mikalat king mayap a balita. Para ka ring sablang Kristiyano, gamitan de sana ing sakramento, ning pamagkumpisal ban keta, makapakikasundo, laking Diyos, at karingaliwa, ipanalangin ta, king Gino. Ginong Jesus, paboren mong so pandakang, mikalat king mayap a balita. Para ka ring hanggang atyu, king pamangailangan, atuklasan desay Kristo, king espiritu ning lugod, pamikakapatad, karing magmalasakit karela, ipanalangin ta, king Gino. Ginong Jesus, paboren mong so pandakang, mikalat king mayap a balita. Para kaya katangang makatipon keti, atuklasan ta sana ing tula, ning pamipatutu kang Kristo, kapamilataning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin ta, king Gino. Ginong Jesus, paboren mong so pandakang, mikalat king mayap a balita. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, lipat ning kekeng kainan, pagkalub mo ing apasyag mi ing lugod mo, king yato kapamilatan ng pamakiwangis mi keka. Manano sanang ing kabilugan ming pamisip, miarapya king pamaglugod keka at karing aliwa, antimono makanano mo king liguran. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid. Baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang. Tanggapan niya saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligay ning kayang lagyo. King kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, matula mo sanang tanggapan deting ayin, ayampang ning kayakang balayan kaniting kapigaganakan, king kasakitan na delananda, ring banal mong martir, di San Cornelio at San Cipriano. Ing Eucharistia yang minyete tagan karela, ban adaw ning karelang bie para kang Kristo. Papanatilya na kesanang tapat, karing sablaming kapagsubukan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Yat nayo rem puso yu. Makayat nano king ginu. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing
pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ding banal mong martir, San Cornelio at San Cipriano, tikyan ding alimbawa ng Kristo at dinaon ding karelang biye para king ikaligaya ning kekang lagyu. Ing karelang kamatayan, papasyag ding kekang upaya, asaslag king naning kailan rin tao. Pipilinan mo ring may na at pasiknaan mula king pamipatutura keka kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita, kamberi sa blangkoro ring anghel karin banwa. Daralit mi ing keka ligaya, layon makiabe king alantok na dang pamamaya kapurian keka at ngaming pupuri. Tunay kapin banaloy ipa, ikaing pani batani sablang kabanalan. Ulinita pag para lampumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon kusang lupkim pamaylas at kamatayan kinwaning tinape, te pasalamat sa keka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti ikongan kananye, iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya ning bayu at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyangin ni, gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo. Daraon nga kaya kayong tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuamu. Ikamingan
sanang misulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, miganap yaking dugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming obispo, at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi, at di sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kayabe ng Maria, ing Berhen do ning Diyos, kayabe ng Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo at inupat king malmong kaburian. King kaya kabanin panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipakaring amanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami Ginu, king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panawid mi ban, king kasopan king kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginu, mo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan, nune lawan mo ing kasal pantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampong bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ing ginu manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ko antimoren. Ipakita mi kakametong tamking kapayapan.
Kristo, ang kordero ning Diyos, milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapot yagkas miyang amano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisametong keng dubusan ing sarili ko keka, emusa ipain tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
martir di Cornelio at Cipriano. Pasiknangan mo kami king espiritu ning tetagan lub, banketa, ayang pang mi ing tapat pamipatutu, king kekang ebanghelyo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngeni po ausaniyay, Reverend Father Marvin Simlao. Lukluk tamo pa po. Maglasya nga bak po kay Kongan. Maglasya nga bak kamong John. Dakla salamat. Tsuko po Kenny para magapil kay kayo at manyawad saup mo rin. At uli po, ako po yung kasalukuyan na direktor na Ningdomos Pastorum Foundation o Baluda Kanita, Bale Pari. Kanita, Baluda po yung Bale Pari o Domus Pastorum, yan po yung lugar na rin retired priests. Asesya ko po ka rin dati, actually karamihan, makatuknan po talaga yung retired priest. But this time, manaliwa pong bagyaing paninap na o tagimpana po ng Domus Pastorum, gagawan tayo pong bale na rin pari. Muli na sabihin, alawa mo po yung retired priest, ila rin tuknang ka rin, nune pati na rin active priest, kawang sa mo kaya katamo pong celebrant, Father John, po tambi sayang painawa ka rin, at least makasadyaya po yung lugar para karela. So maging niya talagang bale pari, bale da rin pari. At niya po, may karoon kaming Domus Pastorum Transformation Plan. At idibungan po nitang Vicariate Consultation na gawami kareng pari. Anya sa po istong at ikang activities, siyempre po, kailangan ning mag-fund. Anya po, yan po, banlakwas tayo pong aintin dyan, ining Domus Pastorum, prepare ko pong dita ka presentation kay kayo, pwede tamong alben, at makapost sa po kay katang screen, deta mong bisa sumaup, yung Gcash tamo po, yung kay katamong Paymaya, po yung video account, at nung buriya po nga balo po yung tungkol kin Domus Pastorum, buklatsiya mo po yung Facebook page, Domus Pastorum Foundation, Inc. Takot po ka rin yung detalye ng Domus Pastorum. Yan po, kung na po pahakaban, pa-helbek po kayo ng Pilipeming video presentation na makuyat mo. Dakal-dakal po salamat. Wala ko pong daralang cash ngayon pwede mo naman idalayo na mo po king opisina at tsuko mo po kini hanggang po tanggat pa na hanggang po tambengi hanggang kiyatang last mass. Dakal-dakal po salamat. Salamat ko. Ing ginuman natilya kaya kayo. Kaya ka antemore. Manalangin tamu o malugod apo mamakalulu, isyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo po ding paniga po at panalangin ding malang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilatan ing bendisyon iti, aga nakadasan ing pangako daking binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suywan, anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. pumamakalodo. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may na kayo kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa ba po kaya kayo? Domus Pastorum. Before, home for the retired ASF priest. Now, home for all the ASF priests with the retired priest as residents. Vision. We, the people of God in Pampanga, envision a home for priests of the Archdiocese of San Fernando journeying in sacramental brotherhood in the service of the Church of the Poor. Mission. We commit ourselves to have a homely residence for priests conducive for community life, wellness, rest and recreation, basic medical care, and psycho-spiritual formation.
provide emotional affection and attachment to Domus Pastorum among stakeholders, starting from seminary formation to the active Christian ministry until finally opting to retire in Domus Pastorum. Relevance: to make Domus Pastorum a locus or center for responding to the psychospiritual, social, physical, and ministerial needs of the clergy. Physical structure: to provide a place where the clergy feel welcome, safe, reinvigorated, and at home. Human resource: to provide capable human support to cater effectively the needs of stakeholders. Networking and partnerships: to build mutually empowering relationships with individuals, groups, organizations, and institutions such as the Archdiocesan Council of the Laity. Financial resources: to ensure sustainability of Domus Pastorum.